non le lagi ke dopam ke Kohima War Memorial tu lagi aprang Roni Chedam din la 1939 to 1945 award tu kithi etum la apan bangke lagi tipit la lagi tipit la oh la puta tipit la tupit la tipit la la bangke penela award ke Indian Force Indian Air Force Light Cavalry and Thelama 1939 lagi nang litum dak Kohima lebang lo potela Kohima dung mat lo namate town narai mat lo ihike Manipur kita matwar la ali chikok long deji la pen lapu parai lo polote asap sa hello Punjab Regiment first Punjab Regiment second Punjab Regiment Jat Regiment क्या लबंग के लगे अनिंगकान के 1939 पेन 1945 अनिंगकान क्या like at tipit side lo de kada ko beta mo wang chi bute like thitang tipit side lo like karbitum se vi pan melo take karbitum ron chedan tek thepon ni phuta do nang nak te dakha aprang la World War II ke ni phuta do miong dak lamo tipit nang chilang la se ni phuka tipit do chi ne ne isi dolang tipit se thek long delo ni phu tipit ani cerita ya no entry pudolang hala dak la buka view lo ene ke Kohima la pu ane Kohima la puto Kohima noni long dinam paklang na pol dak ada lai me no entry thonde lagi like सब ला actually ला सब बंके कोसन लो पह ला प्राइवेट मते दिया ला प्राइवेट पके 44000066 प्राइवेट माने लके actually की सिविलियन तुम्हें सिविलियन तुम लो actually बंके ला ताई तुम सिकेराब तुम माने वारंग इन्वॉल्व तुम ले दरना ले 13 May 1944 and in kan thusil bangi ki thidon lo asudu bangi arta bangi 20 years la hai athema 1939 and in kan bansi so World War ke chidan ma di 1939 ben chenglo 1945 India la independent kilong thuan lo independent kilong thuan si ki thilo lo ke bangi dolang la daklom Ata ka bipin sama dola. Paklang poncet pang konten. Deh, taruh kau panta paklang po. Ulai kya, tua. Actually ke, lata Kohima le. Lapu le dam lo poten tal ke mau. Popo Manipur nat lo, lapu bang ke Kohima lo. तो पिकान पलम दलांग की थीसी Amerika mun saja mau Kristen mun kau angson dai mi ho dai ya pi blab lo dak se pete mat se Nali tum panon paklang polake atipit lake World War II atipit
kiti tang dong tipit lah lagi malah Hassan Gul Royal Indian Army Service natala dak nili nampak lang puisi wala dak Burma Army tum regiment atau Punjab regiment la single corps Punjab regiment the Punjab regiment interesting bangke min bangke lalo nilanda paklang po isibet ni interesting tak teklong bangke lai pilang thalpo lai pila teklong nama lagi abiach number lo 6064640 gala bangke Muhammad Sarif da Burma regiment 17 May 1994 lada bangke arta bidala kithi arta bangga bidala edek tun bangke arta do 19 years panan belang 18 years ko all bangke arta dol ga so bala Burma regiment bangga bidala laki 43 27 bangke nona paklang thu poisi hini dor thulang daklom arta la bangke Army Service Rail arta ikom nena do tida oh la bangke kan Indian Regiment of Artillery 26 years wala arta lake nang litum ta jong si kuhima wang pulote laidim ta langkang thatame like a tipit side lo aprang World War II kithi a tipit side lo nang litum ta wang pulote dak anang humrita hinone lage nang litum la kuhima town long mat lo guys puta town